Mbere y'uko ntangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nyemerera ngushimire wowe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel ndetse nanaguhereza ikaze wowe uri kureba iyi video uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero twamanutse tureba abanyamakuru ba siporo cyangwa se b'imikino bakunzwe hano mu Rwanda. Tumaze kubabona tukureberamo mwaba bakunzwe cyane, tugukoreramo batanu ba mbere bafana ikipe ya APR cyangwa se ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Bishatse kuvuga iki? Kuba umunyamakuru akunzwe adafana ikipe ya APR, ushobora gusanga ukunzwe umuri inyuma yiwe ari muri uru rutonde kandi ari imbere, bitewe n'uko uwakamuje imbere we adafana ikipe ya APR, kuko ngira ngo murabizi abanyamakuru ba hano mu Rwanda b'imikino bagiye bagaragaza imbamutima zabo zigiye zitandukanye ku ma ekipe. Bamwe bagaragaza amakipe bafana, abafana Gasogi, abafana APR, abafana Rayon Sport. Ni muri ubwo buryo natwe twabashije kujya muri urwo rutonde tugucaguriramo abanyamakuru batanu ba mbere bakunzwe. Turakugezaho ibitangazamakuru bakorera ndetse tugende tunakubwira ko bafana ikipe ya APR FC nk'uko nabivuze hejuru. Nimba rero utarakanda subscribe, reka ngusaba gukanda subscribe kuri YouTube channel Sam Joe Official kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, Imana ikandusha. Reka twinjire mu rutonde rwacu rw'uyu munsi. Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga umunyamakuru witwa Nkurunziza Emmanuel Luvuyanga. Uyu nguyu rero akaba ari umunyamakuru ukorera igitangazamakuru cy'u Rwanda cyangwa se RBA mu magambo arambuye bivuga Rwanda Broadcasting Agency. Uyu nguyu rero akaba ari umunyamakuru wagiye anyura ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo nka Radio Huguka, Fine FM na Radio Rwanda. Ubu ngubu niyo abarizwaho, akaba ariyo akoraho. Emmanuel Luvuyanga rero Nkurunziza akaba ari umwe mu banyamakuru batabashije guhisha imbamutima ku ma ekipe bafana hano mu Rwanda. Ku mwanya wa kane turahasanga umunyamakuru witwa Kazungu Claver. Uyu nguyu rero akaba ari umunyamakuru umaze imyaka irenga 20 mu mwuga w'itangazamakuru. Bigaragara ko ni umunyamakuru ubirambyemo, ufite uburambe. Kuri ubu ngubu uyu nguyu rero akaba akorera Radio 10 mu kiganiro cyitwa Urukiko rw'Imikino. Atihishiriye rero uyu nguyu nawe yamaze gutangaza ko amaze imyaka irenga 5 afana ikipe ya APR, cyane ko yanabaye umuvugizi wayo mu gihe kingana n'imyaka 5 n'ubundi irenga. Ubwo ngubwo akaba aribwo yaje kuba ahishura ko n'ubundi mu busanzwe yafanaga ikipe ya APR. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umunyamakuru witwa Rigoga Ruth. Rigoga Ruth uyu ni umunyamakuru kazi ukora kuri televiziyo Rwanda, akaba akora mu kiganiro cy'umwihariko. Uyu nguyu akora kuri televiziyo Rwanda, akaba akora mu kiganiro nk'umunyamakuru w'imikino, akaba atangaza amakuru y'imikino. Uyu nguyu nawe akaba yaraje kuba agaragaza ko afana ikipe ya APR ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga best commentator, umwanaliste mwiza cyane wa mbere dufite hano muri siporo hano mu Rwanda. Ngira ngo abantu benshi mwamaze kumutekereza. Manuka muri comment mutubwire mu gihe uzaba uri kwandika, wibuke no gukanda like kuri iyi video. Nimba utarakanda subscribe ukande subscribe. Uyu nguyu rero nta wundi ni uwitwa Rugaju Regan. Benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru uyu nguyu rero bajya babeshya ko adafana ikipe ya APR, benshi babishidikanyaho bakavuga ko afana ikipe ya Rayon Sport bitewe n'uko akunda kuyivugaho amagambo meza iyo ari muri analyse. Ngira ngo abantu mukurikira urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda, kuri televiziyo Rwanda, mwumva ko Rugaju Regan ni umwe mu banyamakuru ba siporo bavuga ikipe ya Rayon Sport hano mu Rwanda, ariko yaje kugaragaza ko wehi afana ikipe ya APR. Ngira ngo rero ku batabizi, Rugaju Regan yakoreye igitangazamakuru cya Radio 1. Ni kenshi yagiye bigarukaho rero ubwo yakoraga kuri Radio 1, avuga ko afana ikipe ya APR, atariko ababeshya ko afana ikipe ya Rayon Sport atariko biri. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga umunyamakuru witwa
Bayingana David. Uyu munyamakuru ari mu bakunzwe cyane mu gihugu hano mu Rwanda, ngira ngo ni n'umwe mu bakunda kugaragaza ko afana ikipe ya Rayon Sports. Mu kiganiro yigeze kugirana n'umunyamakuru Murungi Sabe wa Isimbi TV, ngira ngo murabizi cyane, yemeje ko afana ikipe ya APR, ariko iyo ageze mu kazi ibyo gufana aba abisize hanze agakora akazi nta marangamutima, ariko bitavuze ko afana ikipe ya ya APR. Ntawe ushobora kumutwira ikipe ya Rayon Sports kuko uyu nguyu ni umufana wa APR mu b'imbere cyane. Ngira ngo ni abanyamakuru rero 5 ba mbere, kereka nimba wumva hari undi wakabaye uza muri uyu mwanya, wakabaye uza mu mwanya w'imbere muri aba ngaba, watwandikira muri comment ukatubwira ati ku mwanya wa mbere cyangwa se ku mwanya wa 5, ku mwanya wa 3 wakabaye uhasize uyu nguyu. Reka ngwene nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe, turning on notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.